I te tuatahi me pēnei rawa te kōrero kai te tautoko ake te Pāti Māori i ētahi o ngā kōrero tērā mema o te rōpū kākāre ki a e kōrero ana. Heha kai te pūtaki o tēnei pire, tā mātai ko te tautoko ake te ki mai, ko te pūtea te mea nui kaua ko ngā hua o te mahi. Ko tā te Pāti Māori, ko te kiake, Mr. Speaker, hie kēnei nā painga o tētahi pepa pēnei te whainga matua arā te tūtohinga pāpāho. Hie kēnei nā painga o tērā momo pepa. I ngā taukua hipa arā nuatu te taumata kōrero, hei whainga mā TVNZ. I ki mai te tūtohinga i ngā taukua hipa, that Television New Zealand will, quote, ensure in its programs and program planning the participation of Māori and the presence of a significant Māori voice. Quote, end of quote. Reira kei reira tonu te kōrero. Ko te pai o tērā kōrero, ko tāna whakarite i ngā taumata pāoho. Ko te kite anō hoki mena i eke ngia e TVNZ ki ona ake taumata. I ki mai tētahi pōrangi, ko Police 10-7, me te Game of Two Halves, ētahi hōtaka hei whakatinana i ngā kōrero i roto i te tūtohinga, tērā tūtohinga, ka tahi te kōrero rori ko tērā. Ko tā te TVNZ, ko te hunuku ia wakahuia ki ngā haora o te ruru, ko te whakaiti rānei i ngā haora o ngā mea pēnei ia marae. Nā āko pēhe ko te mea pai o te tūtohinga he taumata i reira. Ko te whakarite i era momo taumata. Kia āhei ai e tētahi te whakamātautau i a TVNZ. Kia kitea mai ai mena i eke aia ki ona ake kōrero, ki ona ake taumata. Kia mātau, koinei te pai o te tūtohinga. Me pēhe hoki nānei mena ka whakakorengia tēnei āhuatanga. Me pēhe hoki mena kāre a TVNZ i te hiehie ki te pāho i tētahi paku āhuatanga o te ao Māori, i te reo Māori rānei. Ko te whakanui rānei i ngā mahi e mahia nei e rātau i nāia tonu nei. Me ki ko ai te prihimana, ko hau, ko parekura horomea, ko te whare pāre mata, ko ai hoki. Ko ai te prihimana hei waka mātautau, hei tohu rānei a TVNZ. Kei te pātai au i te pātai nei, i te mea ki tā Peter Thompson o te whare takiura o Unitec, i nui ake ngā hōtaka take nei o Aotearoa, i muri mai i te whakatinanatanga o tēnei mea o te tūtohinga. I ki te mai tātou ko tā Willie Jackson, ai ta ai, ko te tangihanga o te ariki nui a te ātārengi kāhu, ko te tikanga whakamaumaharatanga ki te Unknown Soldier, Hillary. Nā te ahi pērā ai, nā te tūtohinga. Mena ka noho kore tūtohinga, ko tā mātou e ki nei, he moni te take nui. Ko tētahi mea ohorere kiau, ko te whakaaitanga kia tuku rua nei, tuku toru rānei i ngā hōtaka tawhito. Kia mōhio mai te whare i te rātapu ko hipa, hie kēnei nā mea i waia atu ki tētahi o tō mātau rōpu o te Pāti Māori. Ki te pātai mena ko taka no ia ki te raruraru. Nā te ahi pērā ai, nā te mea i pāho a marae, i tētahi ui, tētahi hōtaka no te taukua hipa. I rungi te pauaka whakātaka pōhehe ko raruraru anō tērā Māori o roto i te Pāti Māori. Engari, ehara. No reira, ko te āhua nei, ka tāia whito i tēnei wā tonu nei. No reira heha te take nui o tērā. Kei a mātou ētai a wangawanga mo te pire nei, kei te mau tonu mātou ki te whakaaro kia noho a TV Aotearoa ki roto i ngā ringaringa o te motu. Pēnei tā Sue Kedgley e kōrero nei. Me noho ki roto i ngā ringaringa o Aotearoa whānui tonu.
Engari ko te mea nui kia mātai ko tēnei. Me pēhe e tāia e te tiaki i tētahi wāhanga Māori, ko ngā tūmanako Māori, ko ngā mea e whakanui nei i tō tātou noho a Aotearoa nei. Ki te kore e tū i tētahi, ki te kore e whakairi i tētahi tūtohinga, hei kupu ārahi, hei kupu tohutohu, hei kupu arataki i te āhotanga o te TVNZ. Enei mānukanuka, ka tukuna tēnei pire ki te komiti whaiti, kia tāi ai te pire nei, kia te wānanga, kia tāi ai te hāpuri, te motu, te wānanga i tēnei o ngā kaupapa, ka mutu mā rātau no, mātau e arahi, ai muri ake nei. Ai, he horahi ko whakatakotohia, ko tā mātai ko te kiatu, kai reira tonu etahi paku a wangawanga, a hoi no i tōna mutunga mai, ka tāria te wā, kia rongo i ngā kōrero o te motu. Kia ora tātou.